Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Da kayo a tricycle driver, ha? Di yu pa'y amo alinisan da ito'y paradaan yaw. Nay, pahingay nga kung ungit ka, nanatuyang. Magpaiso, nanatuyang. Ay! Di yu aya amaw. Asyak ti binilin ni Kapitan amang linis dito'y abanda iti purok unaw. Un kaday, aglinis kamintaw. Siyak ti ungtan ni Kapitan, no makita na anarugit da ito'y paradaan yaw, kwaraw. Aglinis kami to, nana. Ha! Naskan ngaglinis kayo. No agsubli ak dito'y paradaan, naskan anakalinis kayo, na? Ay, pimanaw. Italangan na mo ka nauyong gayam ni nanatuyang. Kunak no nasing pati de. Naungat gayam. Alang, aglinis tayo ka now. Ang mga no agsublay kat sermunan da tayo manayin. Wait, tayo. Apay, marituyang, naggapwam. Dita paradaan ti tricycle maray. Napanak nagungungot dita. Inong tam, dagiti tricycle driver. Una, tadida mo ngamin amo alinisan di paradaan da. Kat siyak ti ungtan ni Kapitan. Ay na, mare, awan ni Inteng ita dito barangay. Oray naskan atong palak jay imparamid na kanya. Sa bagay matkit di Kalkalpas mo gayam, anagungay. Ay nahun maray. Kasta unay tibutang dagiti tricycle driver. Ammo da itan, noan niya talaga ti ugalim, mare. Napan mo kidi nung ungtanay, dagiti tricycle driver, dita paradanay. Kahit nagrugit mo gayam ti paradaan da. Kagura da kan, dagiti tricycle driver. Saan da kan nga itulod, no da papanam. Inaramid ko lang timpatrabaho kanyak ni Kapitan. Di mo lang binaybayanin na narugit ti paradaan da. Ay sana mabali na. Inuray mo lang takuban ani pare Inteng, ti agungit kadakwada. Urayat pailaan kat nagrugit di paradaan da. Agkaiwara ti papel kas kada supot a plastay. Sikan, ti pagis-istoryaan, dagiti tricycle driver. Apay, di mo amuaya, adagiti tricycle driver, ti numero unaw, at chismusaw, dito'y barangay Kabildatan. Rayak lalim mabaga, idi may nagungungot ni nanatuyang, idi paradaan may. Ay, day tati imbagam ajak pulos patsyan. Apay may. Aguray ka. Apay, nga inong tanda kayo ni Marituyang. Nagrugit ka no, idi paradaan may. Ay, ikutpudumot nga men. Diyo kaya ti maungtan, ka talagamat nga min anarugit ti paradaan yaw. Naglinis kami. Nasakit lata na kami kininanatuyang. Ay, nasingbot dayjay ako, Marek. Saan mo ta nasingpay? Nakaungungot may. Adala ang gundaway, anaungat. Badaw! Asos. Iyay. Dakas kan tataba daw. Sigurado nga ungtan na kan ni nanatuyang. Apay, sa dino aya, ti papapanam si Kabadaw. Napanak lang mo't nagpagnapag na Ay, itay kapay ngay ayaban. Tapay aya. Ay, kat mangantan Aya. Ay ko naknoong tanak manay. Apay ko mga ungtan ka. Katawan mo't basol mag. Iso, may tigunak. Anya ya, ginluto masidain ka. Ay, kat di paborito Ay na, nagmayatin ti kastuyabyak. Inal daw langay na naimas ti lulutwam tuyang. Agkakaimas ti paspasidam kanyak tuyang. Makadlawa ka. Marituyang, inong tamsamanan ni Kabadong. Sama tamaray. Naa, ay kasano kat nakapigpig sa tingiwat mo ang mga ayab kan kwa na. Kunami anong ong tamanan. Inayabak laeng atamangan kamay. Aya, Sa anak mo't anaungat ko, no awan gap-gapo na. ta ibagbaga dagita tricycle driver, anaungat ka kanaw. Ay, nasaya atem palagip mo maray. Mapan ko man gayam kitaan, no talaga mo lang ang naglinis da ije paradaan da. Ong tamanan idan, kasta kaday. No saan da ang naglinis, talaga nga ungtak ida.
Ngam no naglinis da, ay katabay ko mga ungtak idangay. Naglinis kami, nanatuyang. Gulog peso. Nagtitinulong kami ang naglinis. Tapno saan kan nga gugat. Nasaya at no kasta. Narigat ang timaungtan. Kasta minti na rin nyo analinis da ito'y paradanyaw. Tapno naragsak ni Kapitan no umay nanto kita. Ibagamutan kan kwa na, naglinis kami. Sigurado nga ibagak deta kun kwa na. Mala, inda ko na. Nay, nasingpot-mot gayam ni nanatuyang. Ti ko nam idigat naungat. Naungat, katno ka na yun na nga ungtan ni tata ba daw? Mare, nakita mo dyan paradaan. Jakpay nagudang iso jakpay nakita. Ay na, naglinisan si ka. Kat inungungtan nga may ni Marituyang dagiti driver. Mayat mat gayam no maungtan dagiti at tricycle driver. Uray sag paminsan laeng. Mapalagi panda ngamin no kasta. Rumbeng laeng. Ay, sigurado ang maragsakan ni Inteng. No makita na jay paradaan analinis. Sa paiso ngamin, matiyo mo na ang makita no umay kaditi kabildatan. Kahit paradaan nga road, pagluganan ken pagbabaan dagiti pasaheros. Ranta to, manti mapan mang sarongkar iti dayta a paradaan, Maray. Mabit man laang maribanang. Apay aya, Maray. Adda ko maibagakan ka. Ibagamon Nabayagan akayat ko nga ibagada ito'y Maray. Kwa, umutang ako may di kwartam. Ay na, Marituyang. Nabayag matan akayat ko nga ibagakan ka nga awan kwartak. Ay, kunak no adda. Ay, awan, Maray. Amom no asino ti rumbeng nga umutangam. Asinaw, Maray. Ni Marikwanang. Negosyante dayjay. Adulat ta ti kwartana. Ay, mapanak tuman nga raw, ijekirsina na. Dumagas kakit din Ngamin, ado tinaglakwan na. Ado ti gimatang ikay. Nakita kat, Maray. Anya pa'y aya tigatangan. Nagkit-kita pa'y nga raw. Nagadun day taginatang mau. Adun sa ti kwarta mita Damat basay. Marikwanang, adda man la ibagakan ka. Anya day ta, Maray. Mabalin nga yara sa asko laangain, tapno awan sa bali ang makangal. Ay, sige yar sa as mo laag. Mabalin ti umutan iti kwarta, Maray. Nangagaw. Sapay mati ko nayaw. Nagpigsa ti panagdengeg kaw. Inaldawak namin nga kurikaw. Kay, anya ko maitano nangagmaw. Maray, awan maipautang ko kan ka. Uray 5,000 laang, Maray. Nangag ko manang. Ay, kwaraw, agpaigid ka man. Maray, di mo ibagati kastaken kwa na, taado ti kwarta na dayta. Di mo makita dagiti nagado ginatang na. Ay, kunak ano umay kalagpas pasali ditaw. Nalawag mo siguro tinangig mao nga imbaga ni kagawad ko anang. Ado ti kwarta. Kasano ka daw? Ay kahit mabalin ka pa utangan. 5,000? No kayat mo agad uray sa nga 10 aribaw. Ay, sige mga raw. Pautangan na kwaraw. Sige. Bilangin ta dito isang wanan ni kagawad ko anang Wan, tadaak amang panagnak nga imutang kan ka ni Marituyang. Nangiduli na kun jay kwarta kang. Di tabulsam San ko nga ibulbul sa ti kwarta? Pangiduldulinam ngay nga raw iti kwartam. Dito imidas ka. Yay. Api-api na utangak mo tinadagos ni nanatuyang. Katsi ka, man. Nasyanak namin kankwana. Jak amaw, no amuna mo't lang ti agbayad, wan no saan.
Kat di tamon ang makita, tipod no nga ugali ni Kumari Katuyang. Ay, kung namutan na tiwod nga agbayad kan ka. Aywan, masapol nga ipalagip dagiti utang na. Ay, kasanon nga din pa utang ka, oh. Ay kat makitan to, ano amo na matlang ti agbayad iti utang na iti sa balay. Ngam no siya, talagaan na tiwod nga agbayad. Kinapudno na, ada maipautang ko kan ni Marituyang. Ngam jakla pinautangan. Iso matlagayam nga umut-utang kanyak. Ay, nagrigat mat ngamin asingiran. Ngam, ada nagpautang kan kwa na. Ha? Asino? Ay, nagturod mat tanday dyan ang pautang kan kwa na. Ni Kwarog, di inungong tan na. Ha? Inungtan na lang arod idan, pinautangan na pailaeng. Mas dawak nga rod. Ay, saus. Ay, sapay la kumaa. Tabayadan nanto ni Kwarog. Agbayad adagos ko na Ingka di je bangkag ba daw? Wait, mapana nga ruday. Hindi na kung masapol nga ibaon-baon pa eh. Tanay, inut-utang ko pa'y dahito igatang ta iti imulat ha. Wait, amok. Iso anas kan amabayadan ta dagaws. Pabayadan ta dagos na ita. Danag mo na ya. Ay, mabainak no jak mabayadan adagaws. Mabayadan ta nga rod adagaws. Narigat, amangan no addan to maibaga kanyak dagiti tattao no jak agbayad adagaws. Ada nga talaga. Wen, amok nga ibagbagada na ungetak abakot. Nasaya at may tamam. Strike to abakot. Dayta tibagbaga dagiti tattao. Nangisit lang nga rod na bakay. Manupay nga agdigaws. Dagita, tibagbagada. Unay kamutan, nay nayunam samag. Ibagbagak lang, dagiti mangmangag ko tuyang. Apay amarurod ka ngay. Pati dayta pa nagdigos ko aman manaw, is-istoryaan da pa yan. Kasta nga rod dagiti tattao. No adamay sa panagkamalim, aming aramidam, kamali amin ay. Saan ko akam maleti, saan ko apa nagdigdigaws? Talaga nga iranrantak ti saan unay nga agdigaws, tapno makatipid ta iti danaw. Malaksid no inaldaw nak nga isakduan iti pagdigos ka. Asino tinakapila, tagpay tuludak man ijay tsendaan. Siya, kantay. Ah, Sakade! ay naimot daytan. Big-bigat, anak nakapanimit ka akasla na dagsen ti problemam, Kwarog. Ay, talaga problemado ak ita. Antay. Si kapay mo't abaro ti maadaan iti problema. Kasanaw, di mo't lagbayad ni nanatuyang iti utang na. Ay, una yan. Apay ngamen ta pinautangam. Kat nun numero 1 ati waday jay. Napay nga itayo lang ng baga kanyak. Nay, saan kamot ngamen na nagdamdamag? Kaya't mo asawa nantay. Nawanin dyan sa nga 10,000 pisos kaw. Ay, kaslakastan Ay, babawi ka nagpautang. Naka-spotting kayo mat adwa. Apay, sa dino ti papananyaw. Papananta ka din tuyang. Mapan kami man nagdate kin ni Badung ko, Maray. Agdit kayo? Wait, Maray. Ang tagayam kwarta may apagdit may. Apay, saan ka nga umapal, Marikwanang? Apay kumangay nga umapala. Mayak ti adda ka date na, Marikwanang. Yung kayo lang agdate. Aywan gaya marituyang. Sakbay amapan kayo agdate. Ipalagip ko kan ka, di utang mo kan ni Kwarog. Ayun, Maray. Jak nalipatan. Adda pagbayad ko. With interest pa'y anya ba daw? Ay, kito na. Mala, bayadan mo, tinteres na tuyang. Total, adumit ti kwartata. Napang nag-date da tatabadong kan nanatuyang. Ngumdi da pa'y nakabayad iti utang da kanyak. Saan ka amadanagan? Taim palagip ko kan kwa na anas kan abayadan na di utang na kan ka. Mapay nga, di pa'y lang nagbayad. Bayang pay laang taag-date da kan ni Badong na.
Nusan nagbayad ni Nana Tuyang? Idarum ko talaga. Ay na mare, nalipatan manen dagiti tricycle driver tinaglinis dita paradaan da. Ay, kasta aya. Ay agkaiwara manen dagiti papapel. Kas kada supot ije paradaan da. Mapanak manen agungod inton biga. Agtalikod kalabasit ak nalipatan da manen di aglinis mare. Ay, sana mabalinday tamaray. Ung tanak ni Kapitan, numabaybay-an anarugay, jay paradaan da. Kitaan nyo tayo masilid na bakit? Ni Nana Tuyang, oh. Ay, sus. Umay na tayo manin ung tanday ta. Nagrugit manin dito paradaan. Ay, aglinis tayo. Apa yan, nagrugit mananday si paradaan niyaw, ah? Nalipatan mi tinaglinis. Tananlipatan mo tinagbayad dito utang mau. Ha? Iso nga ron ngay mayak dito'y paradaan niyaw, tao mayak agbayad. Ha? Agbayad kan? Ngam apay nga ungtan na kami. Siyempre, san kayo gayam ngaglinlinas? Aglinis kami. Aglinis kayo, tayawat ko inton madamdamad jay bayad ko kan kasi kakwaraw. Ah, saan ka gaya manatiwad nga agbayad na natuyang? Akas iti bagbaga dagiti ko kumarem. Naungetak laeng, ngam amok tagbayad iti utang ko kwaraw. Kasta ti ugalay. Ay, kwarog, gusto ni Nana Tuyang. Naunget, ngam saan atiwad nagbayad iti utang niya. Ala, sige! Dinan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Fuji Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joker Anas Basit. Sound effects, Junre. May sapoy asagot kada kayo, PMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ay istasyon. Agyaman kamay, itintay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, jak maano san tinakaro apudot ti panawen ita, mare. Apay, awan electric panyaw. Napirdi nga rod. Di man la maparimaan mo't ni Inteng. Ora di electric pan kaw. Madi maagtayo kaw. Ay, mayak ti agtugtugaw dito tersena, mare. Taado ti puon ti kayo, kat nagpresko dito. Katun mat maray. Napudot mo't lakta. Ay, kasapulan nga agpaypay. Mapudutan mat siguro ni Marito yang anya. Iso aday tanda umay dito Ay, katuwan kat nukas taunay ti panagpaypay na. Wun nga rod Oy, Marito yang. Napudot ka di ti panawon ita. Ay, wun nga rod ko kumaray. Ribuarak di tabalay may. Tadyak maanusan tinakapon. O daw. Day tamot la ti rason. No apay nga imayak di ti tersena ni Marikwanan. Ay, katan anusan nyo, ari agpaypay. Ay, kinapudno na. Adda aircon di tabalay may. Aya. Ay, kat no di kay sapay makagatang iti uray basit laeng nga electric fan. Nakagatang kayo kit den iti aircon. Aircon lang. San kami ang makagatang? Kano dwa ti aircon may kinibadong kaw? Nagadun ngay. Sagay sa kami kinibadong kaw, maray. Ay, adda madlaw mo, Marikwanan. Ay, adda, pirmay. Agangain sika. Win nga rod, ay nagmayatan ti angin na. Ay, nagpreskon. Napreskon kayaon? Sige pa, ay marituyag. Agsao ka pa, ay agangin-angin ka. Ay,
Tigas kiki diti kastay. Jak mo lang matarimaan hindi ito electric pan. Saan mo napilitan no saan mo akabailan? Tatalagamit adi mo amot agtarimaan itinapirdi nga electric fan. Ay, agtal na ka man dita. Tartarimaan lang nga rodain, tajak makaturog iti rabe. Gapo iti nagharo apudot na. May payan naman kita yung agtartarimaan. Nabanugak kan masadutak. Ay, nagpudot lang nga rodain ti panawin. Rimwar ka pa ilang. Napanak nga rod nagpasikat kadagiti kukumaray. Dahita, ti paglayngam. Agpasikat. Imbagak lang ba nga dadwa nga aircon ta? Sagay sata? Nay. Ay, nagangin mo ito yan. Ay, lukatan man pa'y dagiti tawa. Tas sumbrek tiyangain. Ay, nagbayat tiyangin na. Napan kami nagdigos iti karayan kadagiti padak at tricycle driver antay. Ay kat mayat kwarog. Ado ti tao ita ijay karayan. Aduda agpipiknik da ijay. Narigat ti mapan ijay karayan. Tangumisit ka. Kita amning, ngimisita kaon. Kunak man lusigod ako lor mo dayta. Yan timay. Napudawak mo't basit idi Sakbaan na pan kami di karayan. Ay na, nagpudot latta ti panawin. Kasla kayat ko man ang tagsubli di karayan. Ay, no siyak. Kayat ko ang makita ni Marituyang. Tabilibak iti dayjay ako marek. Basta agsao, aghangin mo't adagos. At anting-anting na. Kaslakas tangarod, kuharong. Apay, kaya simbardeng ka mang pay-pay-pay kanyak tuyang. Pay-payan na ka. Naglaing kan? Siyak ti para paypay mau, kabayatan ti panangan mau. Idin to ta siyak, mabambanugak amang pay-pay-pay kan ka. Naglaing kan nga gireklamo Ay, sanak pa'y anangan. Ay, unan niya. Anya ti orasin ngay, agalaunan. Apay no agalaunan. Siyempre, oras ti pa nagkikita mi kada marikuan ng kan maribanang. Kasta ti rugi ti oras ti pa nagmamaritis may. Pasado alaunan, Maray. Awan mo't lang nga ni Marituyang. Nala daw ita Ay, kano masapsapa mo't iday. Ne, isuday kan. Maray, umay kan ata pagangin naman ng tipanawan. Aywan ko kumaray, umayakaw! Marituyang, apay anala daw ka ita. Kasanaw, pinagpaypay nak ni badong ko kabayatan ti panangan na. Nagmayatan ti biyag na ngay, tapaypayam pay amangan. Ay, kunak man, no kunam idikal man nga uray ladwa ti erkonyo. Unyag pa'y sumaray. Imbagam beta idikal man. Iso anagangin iti napigsa. Imbaga kaya adwa. Kano pati erkon may jabalay may. Ay, nanayunan ka no, Marikwanang. Upat ka nun. Nagadon nga erkon dayta. Ay na, Marikwanang. Ada manin madlaw mo. Ada. Nagangin mo ton. Anya ngay, napreskuan kayaon. Ay na, Mare. Saan tan akasapulan day ti paypay? Ay, ewan. An-anwan tapay ngay ti paypay kat adamat ni Marituyang amang papapig sa iti angin. Ay, Marituyang. Anya ngay ti sindayo ita. Tisindami kin ni badong kau kat karnilang matibaka kan lechon Ay, so. Pinipig sa ti angin na. Ay, nagsida kami pa'y gayam iti iga daw. Oo na yan. Ay, na. Nagmayak ti angin na, kukumare. Nagmayat gayam to, mayag tugaw-tugaw dito para daan nyo Una, nagprisko di tayo itataba Itay, awan mo ti angin na. Ang umitak, kilat mo tayo na nagangay. Kasta talaga ti panawan. Kan na yun nagmampayla tayo, gistambay di tayo. Tadi tabalay may, ay na, nagpudot ko araw. Talaga amayat dito apag-istambayan, tataba Nay,
Ado pa'y gahagdag labas sa chicks dito ya. Ay, permi Dagiti dadduma. Aglugandang agpailay. Dagiti mat dadduma. Mapandagumatang iti barbecue ken fishbowl dita plaza. Wow! Adda pa'y naka-shorts. Siksitan niya tataba daw. Itakla madlaw anatarnaw kayang ti panagkita. No chicks tikit kita nga. Abay, nakapoy ang timatayo aya. Nakusnaw kay ti panagkita. No ninana matuyang tikit kita. Angam no checks. Sinalawag Ay na, ay nagsiksi da jaya na magmagna. Wow. Nalabaga ti shorts na. Ay na. Nabigsa pala talaga ti panagkita. Tataba daw. Badang! Oh my God, ditaw! Darasam! Apay aya. Kunak man no tinarimaan mo dito electric fan ta. Nakawarapay mo la dito'y salas. Rimuarag mo't anapan nagparin. Masla malaking ka Inunam kumapay at tinarimaan dito electric fan Kunay, nagpudot ti panawan. Tarimaan ito manay, nintong bigat. Ay, jak kayatin timang paypaykan ka. Kabayatan amang mangan ka. Apay anak karik-reklamo, kaya to yan. Maturog kan, tasakmat timang paypayking ka. Anya asik ka. Kano makaringak agur-urok kan. Nabasa akong itilingag, gapoy ti pudo na. Anyaki di naklaki di kaya't maapaginanain. Iso nga rod ako na, ngayapuram atarimaanan dito electric fan. Tapno saan tan amabanog ngagpay-pay-pay. Wait, tarimaan ito ka day. Kanon tungay? Apurado ka launay. Wintaw, kunak lang aruday. Uray sa nino ti papanak. Napudot latamay. Katalaga akasta, summer nga raw. Ano san tayo, Kunak man no kunada na angin dito itirsinam. Naangin laeng, no adda dito, inimari tuyang. Ha? Kasano ang mapasamak da ita? Naglaing ngamin ngagpalastog. Intun ko na, agangin Ay, umay kumarod din na tuyang. Tapno agangin. Alao na iti malam nga umay dito tersina. Ha? Ay, mabayag pa yung around. Nakagpasadan. Ay na, nagpintasan na chicks na kiti lumabas ko araw. Manuda tataba daw. Taluda, apay kapaw. Makita mo talaga. Nakinkinay, di pa nagnanadya day yiting nga. Sana ya? Ay, bilihi ba ka talaga kang kantata ba daw? Napigsa talaga dagita matam. Napudpo daw may, di makinigay. Yan ay, makingkan nawan. Ay na, nagpo daw ay. Ha? Talaga napigsa ti matam, tata ba daw? Nay, habay ngay. Kimus na umating ti matak ko araw. Ha? Nananon ngay, nalawag lang mo tinay. Magmag na nga ni Nana tuyang. Abay, di mo makita. Suday talo mablabas. Imposible di mo makita. Ay, nagkusnaw na talaga ti panagkita. Ni Nana tuyang dayta. Nana tuyang! Sa dino ti papanam? Dikatersin na ni kumarik akwanang. Ang alaunan kag. Urasan ti panagkikita mi dita. Badang, anya ter aramidam dita. Awan, Mike. Nakatugawak lang dito eh. Nakatugaw amang buy-buya ka dagiti aglabas sa Shanks. Hapay ngayon bakit may nagluko ka. Ay, kuha. Iso malagayam nga awan kay day balay. Agpapangin aklaan mo't Agawid ka. Hapay aya pagawidin na kinagpudot. Agawid ka, tamapan mo lepasan at arimaanan di electric fan. Ay, ang dagami pa paaramid kan kanina na tuyang, tataba daw. Agawid kan Nagawid ka kanaon, tataba daw. Di ka pa'y lagawid, tay pang-or ko kang kanay awid ko atayaw. Wadain, agawid akon. Una laki tungit mo na ya. Di nakpagungot-ungatan no kastoy kapudot ti panawan si kabadaw. Apay ngay mare, nakita mi mo't alinayatam ni badong mo iti payong. Nadlaw may, akas lagong ungot ka kankwana. Talagang agong ungatakan ko na kukumaray. Ay, dandanik lapinang or iti payaw. Ay, saan mare? Madadaal day tapayong mo, no ipang urmuken kwana. Kasano asa anak ang makaungay. Ipat patarimaan ko di electric fan may. Ngam di nakmatikas kasaw, manun nga daw nga bagbaga. Aguray ka,
Ay, maulaw kaminkan ka. Kunak no siya lang, Timol. Ulaw. Uray si kamot gaya marikwanan. Apay, anyangay ko matipakaulawan niya. Tika di pudot te panawan. Kat kunam nga patir kunyaw. Wen nga road, imbagam day ta marituyang. Ay, kukumaray. Dispensaran dak. Awan ka ditiro kun may. Uray may isa. Awan. Di pa'y kakaisuna nga electric fan may ka nadadaol. Ay, awanan ti angin marikwanang. Ayun. Pangalaan mo nga'y tigatang ni iti upat nga erakaw. Ay, agkalinduusan ako. Ay na, uray siyak marikwanang. Sige na, marituyang. Ibagam latan, alimati irkunyo. Agistorya kalatan, uray saan apod no, tapno agangin. Ah! Kaya't yun tikas jay! Posibleng saan ka pala nga matarimaan. Salbat ka nga electric fan. Martilyo, kinlan sa dito yan. Pagtarimaan ka. Tadabadaw! Tadakaw! Nasayad mo tanda ka, Kwaraw. Umay ka. Umunod ka. Wain data. Kasapulak ka. Timang tanggal na ito electric fan. Paya ka sa pulang pay lang timang tengayl. Kat saan mo't ato maray day ta? Why, ta martilwa ka. Ha? Ay, adadan na maperdi, ano martilyon niyaw? Kahit nabaybayan ko, natartarimanay. Diyak mo lang matarimanay. Agungit tumanan ni Nana Matuyang no sumangpay. Diyak pala natarimaan. Amumitay, di pa nagungungit na. Ay, pirmi at ipanagungit na. Makapanirabyaws. Isuatan nga lamon, dahito electric pan. Tarugya ko na martilway. Nagmayatin tiyangin na. Nagpriskab. Ay na. Madam! Adakaw na naggapoy di tsindaan. Na, nagmayat matan, ditutugawam dita salas. Ay, kituin mo da. Makita may, naka-electric pan akong tuyang. Ha? Natarimaan mount electric fan ta. Ay, siyempre mo da. Kasla barbaro na. Apay kapay, napabarok mo ilang na ito'y daan ng electric pan ta. Ay, ang tayak pa yun. Katsaan mo tinay. Wait, mabalin mo pa yung nga ibagat sa aramidin na. Time. Sumardan ka. Ah, Hmm. na! Ay, naglaingan nga electric fan day ta. Simbarda nga talaga. Sige, electric pan. Tuloy. Na! Nagtayak manan. Nagtandar ka lang dito tuyang ha. At dapat kaya't kung ipakita ka. Anya day ta. Electric pan. Umasidag ka kinituyang. Na! Umasidag mo nagpaisaw. Bilib ka kanya kung tuyang. Apay nga Ilocano mati amuna asaw. Tay kumamot English. English ang pailang. Di mo to pa amutag English, Mike. Apay nga'y marituyang, taok okradang matanday tapayong mau. Ay katagawid ako na maray. Malumaon, mapanakaglutaw. Ay, agyaman kami mare. Gapukin ka, nagangin. Kat napreskuan kami kan ni marikwanan. Ay, awan ang yaman na kukumaray. Ay, numaibusan ka itibugoong. Umay kalata dumawat ijay balay. Tasanga dram, jay leben ko abugoong. Ay, wun maray. Umayak to dumawat. Naibos ngagpaisun ka di bugong may. Nasaya at magtempalagi mau. Umay kanto matlata umutang iti asin diti tersinak, maray. Ay, wun maray. Umayak to. Sigay, inakaw. Bye-bye! Bye, maray. Dakkel met gayam ti maitulong ti kinapalangguan ni marituyang anya, maray. Wen nga rod, maray. Maang-anginan ta iti inal daw. Ay, tinapatag. Naragsak kayo nga kukumare. Uray anya. Apa naman? Ala, sigay.
Asan isabali pa'y aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Pugley. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects June Red. May sabay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 Ganda ito'y na istasyon. Ayamin ko rin iting kay panagdingay. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nay, apay mo't dayjay aka anakam. Manipod na sumok na ti aginom iti arak. Nagbalin mo't ten amamartag. Ay, huwan nga ron ba ng dungaw? No muna, takadwa na pa ni pare badaong. Laklakayan ti barkada na nga ginom. Ay, anda pa'y kadwa na amay sa alalaki. Isaw, tinangisungsong kenkwa na. Uray mo't ni pare kulas. Bartek mo't amay sa. Laklakayan matamay sa. Awan manak-nakem na. Imbis abagbagaan na nagitidwa. Isupay, ti ari-ari ti ara. Kanayon da siguro ngagsumlang ka ni Marito yang nukas dya amabartek. Banang dungaw. Agamot ka kanimay, no agbartek ka. Ay, awan ti babae amaragsakan, no mabartek ti asawa na. Nakarubwat ka mo't kwarog. Ingka kadyag pasada, wano ingka manen makiinom. Nakagpasada antay, tapno ada paginom may. Tika di pa naginom mo ti yor orno ngam. Ay, kasanong adda balasang nga gusto ken ka no kasta ka mat. Isumot lang nga isaw. Kwarugak iday. Kwarugak tulat taing ganat inggana. Ay, day tagalad mo ti kayat ko asawen, kwarog. No kastamlat ta amamartag. Ay, saan ka ang makaasawa? Apay ngay, di sa anak pa nga agbarbartay. Awan latamot ti mayat kanyak, antay. Ay, saan mo mat ngamin nga ipasnag ti agaram? Kasanungay ang makaasawa ka. Dumteng to dayta, antay. No dumteng to pay Ay amangan no agbalaw kanto, laklakayan kagayam nga awan pay asawam. Awan lin na kaya iti asawa, antay. Addan to pay mayat iti agkubkub mo abalik bayan. Papanam ka de, Chep. Nakagpasada, kulas. Abay, di mo ipasada ti tricycle nga ipaspasadam. Sinublat damat, Chep. Adda ka no papanante aking kukway ti tricycle. Ay, intaman kit di uminom, Chep. Amangan no agungat ni nanang mau kan ti asawam. Awan maaramidan da, no nalpastan nga iminom. Bayan nyo pa'y tapasada. Intakit di uminom, Chep. Inta nga rodain. Kasapulan man ti karabukub ko ti paayos. Wen, Chep. No saan ka makaraman iti arak, ay sos, aglaladot ka Arak ti mang paspasaran ta kanyak. Inta nga rodain. Awan mat ni tatabadong akadwata. Kaslawan makikita ka ni Badong Mau maray. Adda simurutan na kabagyan na maray. Padasan na kano ti makiusok. Makiusok? Anya nga iti usokan da. Mga ramid da kano iti usok iti unag ti daga. Adda kano maalad a balitaw. Jay makiusok iti balitaw? Ay, ang mga ninton agawid ni Badong Mau kat addanton balitok yaw. Wano, ay, balitok to amin ang ipon na. Ay, nagkasaten ngay no addan tupay. Ang mga nuwento nagaway kat awan apulaws. Ginasat kanumo day jay maray. Wan makit di maray. No swerte da, di ada balitok da. Ay nasaya at ano kasta. Ngam no awan ay kat malas da.
Kunak nga may nasaanan ang mapantag bangkag kamilangang ang napanlatamag. Kaya't namot siguro apadasan ati agbalitok, maray. Nabartagtan sa mutan. Chip, san pa'y numay busti kwartata? Mangipalista ta pa iti ara kay ti agbambantay iti staur. Kunakon kay. Anda kayo dito. Sino day ta alakay, Chip? San ko nga amo day ta nalakay, Inabartakan. Di nak mailasain. Siya tinataar ang Kapitan Inting. Nataar ka gaya ma. Kamamukla nga nataar ka. Kunak no sino itayan tiyo may agam ambing. Sa anak nga agambing. Taadamat igatan ko iti arak. Kasta ka de. Gumatang ka nga ruda na iti pagsasangwan tayo. Ay kapuna. No problem. Alangan mat nga agtitin na likod tayo. No, ti malikod ka na kat itangat ko ang mamimpinsan ti ara. Dagal saylang. Ayun na yan, Kwaraw. Nabartag ka manay. Sana ka nabartay kagawad. Edo ba iti pagyanan ti ara kiti buksit kao? Dandani di ka lang aroden makapag na. Ibaga masaan ka nabartag? Kakit maturugan. Ay, unay daytan nga arak. Anya launay ay atiraman dayta nga arak. Nagimas kan arak. Naglamuyaw ti ayos mau iti karabukob ka. Nga oray ipaturayaw ang mabartag kayaw. Sapay sumanao ka na mabartag ka. Nabartag ka kadimat kagawad. Sumanaw kamat. O di nabartag kamat nga raw. Mabartag ka ni tisan at imimtimiti arak. Aya, mukbay. No, ilamlamang mau ti uminom. No, wanti makakit-kita. Apay ko mga ilamlamang ko ngay. Basta jak kaya ti uminom iti arak. Tada nga minakam ko. Amaw ka makabartag. Apay ngarad ngay. Ngaglaklako ka. Una yan ta't suram si Kakulas. Tao ka kadipay. San ka dinalimpyo ti matam, nana? Di na ka din mabigbeg. Apay adamagam ngayon no tao Kita man talupot mau. Nagilos ka siguro iti kapitakan. Wano sa dinuditan. Naigalisak nga rudmat. Natulid akpay. Iswakas toy. Kasanon ngay no adda ng sarunukan ka abataw. Bayam nulagat tagpada kami anabartak iti day abato. Ay nabartak ka talagan. Mabartak ayamot ti bataw. Apay kumaasa na mabartak ngay. No uminom matiti arak. Di maitulid abataw ti kunak amang sarunukan ka. Saan kat ani bato at taaw. Hay, surun ka! Kasurun mo ka dito bagim. Tasang ka makawawat. Tasyak paikit din ti saan ang makawawat. Ay, di ta ka man lalal. Kadwam kalimanan ni Kwarog. Anapan nagbartag. Wan, Kapitan. Sayang tadi kay May. Naragsak ti aginom. Madi, tinalabas apa na ginom. Pangagas lang iti banog, Kap. Liw-liwa tinabanog kunak manlaengan. Saan apangagas iti banog ti arak? Nudikat, ad-adda, ang makaitat iti sakit.
Anya karod tiyan mo mapangagas iti banog. Alaman? Simple. Inana, ti pagagas iti banog. Aginala ka, tapno maikat ti banog mo. Saan ka nga agin inom ka iti arak? Makapadagas iti salunat. No nalabas, ti panaginom mo iti arak. Napay nga ron nga ilako da. No makapadakas iti salunat kap. Adakan ka. No abuswam, ti uminom iti arak. Wano saan? Kwarog, di kay kaday mabain. Pasaray agkuyog kayo kan Nicolas amapan uminom. Anya ko matipagbaynan may. Kat kwartami matigat gatang may antay. Kwartayo ngagpaiso. Angem nagalas ti aramid yun no nabartek kayon. Kas kailag kumpare. Umapaldalaang. No kaya't na adi aramidan damay. Saan da nga rod akayat? Da kayo lang ti kasta. Ay, siyak pa'y kat ti mabainan. Anya ko matikabain ka? Saan ko matadaw-dawatin kadakwada ti pag-ininom ka? Ay, kasanon, nuga po iti kababartek yaw. Kat agdadakas ama pasamak kada kayo. Ay, asidag ti disgrasya iti nabartek. Awan ti dagas sa mapasama kada kami, antay. Enjoy life ko na dangaraw. Naglumba ka no da kulas kan kwarog. Ay, nabarbartak da ngamin. Ay, tulungan nyo man ida, kapitan. Sa dino di paglumlumbaan da? Ay, nagsakay da ka no itinuang. Sada simmalog iti turod, kapitan. Anya? Kaya't mo asawan. Naglumba da iti nakipat adalan a sumalog. Wan, kapitan. Dabaddakan tinwang ti saka ni Kulas. Ingaraw daman nga rodan ti bartak da. Ni kwarog. Anya tinapasama kad kwa na. Iti nakadaan nun da iti baba. Natnag, kapitan. Imbag atasaan na nabaddakan tinwang jabuksit na. Una yan dagit si abartak. Sige. Tamang kita ak iti kadwak. Tamapan mi ida kitain. Agyaman ako na, kapitan. Ay na, dayjay ako sa talaga. Imbis na matulungan na kitirigat ko. Ngam saan mo, tanay nayunan naman. Adda kanu ijay dagiti dua abartek. Kunakun kahit nga dadakas ang mapasamak da. Kunak nga may nasaan da asumang at ijay turod ta nabartek da. Impapilit dalat da. Ay, basta nabartek dagijay adwa. Riribok ti sapulan da. Sapay bumulbulod ti asawa ni Kulas iti kwarta. Tapag paagas kanaw ti anak da. Pero wisyo ti amo dagijay adwa. Ay na, masurunak. Ay, kaasi ti asawa ni Kulas. Nanayunan ti parikot nagapoy ti arak. Ay, wen nga rod mare. Unay lakit ngamin ti rawat da iti arak. Ay, mangiramraman da. Masiguradaw ka masurun ita ti asawa ni Kulas. Adala nga rod parikot nan, ninayunan pa ilang ti bartek nga asawa na. Ay, no saan lang akaanakan ni Inteng. Ay, jak kumamot pagtaktakan iti panawan ni Kwarog. Kanya nga ta tinapasama. Saan da nga ta napakaruan? Kuna dagiti nakakita, ang nabaddakan kanutinwang tisakan ni Kulas. Kat ni Kwarog nga. Natinag kano kat nakadanon ije baba. Iswaday jay, nadunor. Dayta, tikunak nga itdan ti arak. Ay, pudno tako nam. Ay, no saan daan na bartag? Adayo kuma ang nagsakay da itinuang. Ay, anya ngay ita tinapasamak kadakwada. Huwag nga raw, banang dungaw. Banang dungaw? Ti matuktur day jay. Asit ganta. Ay, isungag paiso. Ay, naggapo siguro iti ayan dagiti dwa. Ay, sige, tainak agdamag. Kalpasan ti X-ray ni Kulas. Adda ka no fracture ti saka na. Ay, masapul ang masiminto. Masiminto, kapitan?
Wayne. Agasem. Binadakan tinwang. Imbag taubing pa'y denwang. No ngay nataangan denwang. Di pa'y narumak ti saka na. Imbag tasan aji rupa na ti binaddakan tinwang. Ay, anyatan ti langanan no kasjay. Delikado na, no di rupa na. Amangan, no saanan akulas ti rupa na. No nairis ti agong na. Apay kumamat asaanan akulas ti rupa na. Ay, si kamat. Siyempre. Ado, ti saan ang makabigbigkan kwa na. No awan to ti agong na. Ala, mapantayo nga rudan, iti ayanda. Ay, una yan ti kasta alangayaw. Ado ti benda ti rupam, kwarog. Nagsagit ti rupa kanday. Nalaslas ti muging kaw. Imbag tabing kaw, tinaka ito paak. Saan abataw? Agyaman ka. Tasaan, ana ires, deta lugpap nga agong mo. Ay, kimarukot nga rod nga awan agong mon. Anya ngay ita. Saan nga minamakaawat day di anwang? Pagsarsardangak lang nga ruday, di pa ila sumardang. Natinagak lakit nga raw. Kasano asumardang, kat nakabuelo nga agtartaray asumalog ijay turod. Mabalin ayamat asumardang adagaws. Basol day di anwang antay. Ay, saan mo apabasulan jay nuwang? Gapo iti bartakyo, naglumba kayo kiidain. Ita, addanda itarupam, loko. Anya nga ita, kulas. Madala nga rod binda tarupa maun. Nasiminto pa iti sakam. Kaslaki ti adig iti balay na simintaw. Salbag to madda dyan wang. Kit-kita na tao. Baddakan nakit din. Ay, no sanyo, asina kayan, a pinaglumba, awan day ta. Awan am muna day dyan wang. Sika, ti awan am muna. Intun kwan, inak gumatang iti arak, tagranak ka. Ay, huwan man kiti bakit. Iso ti inumag. Tapno maap-ap ti ot-ot amarikriknak. Ay, salbag ka kidi. Kastam lang arudan. Arak pa'y lang ti adda di tapanunot mo. Ay, anya ti klase matao. Ay, nagningin na pa'y mo't nga ti agas mo. Apay, manuti ko na ti doktor ang magastos dito'y ospital. Bakit? Nakagatang ka din iti agas ko. Ay, nagutot na ito'y nabadakan asakak. Ay. Inak pa'y mang diskitar iti igatang ko. Taawan matinted mo kanyak a kwarta. No awan ti agpautang. Kasanon. Ay, awan la ka din ti idul-dulin mo a kwarta, bakit? Kasano ko mga da na idulin ko? Kat awan matinted mo. Di mat makibarbar ka dati amom. Ay, ingka man nga rod umutang kinikagawad ko anang no ikan na ka. Tidakes, no saan nga agpautang? Ano, sama ati ut-ut tas hugat mo. Agpakaasi ka, bakit? Naut-ut talaga to isaka. No inornong mo kumating barbartak mo. Diada ko makwarta. Bitakan, tainak ag diskitar. Ay, babawi ko na din nagururnong. Itataka sa pulak. Awan madadaan na mausar ka. Ay, babawi ka. Anya ngay itata itsurab, kwarog. Awan pa'y asawam. Ngam ay nadait matan tarupam. Imbag no adda pa'y mailawan ken ka abalasang. Huwag nga rodan tay. Naglaadak mo tay. Kasano pa'y amakarumak ita. No dim ngagkakuma iti pamagbaga. Asaan ka nga uminom iti arak. Ay, saan kumamot ang napasamak ken katikasta. Ay, nimot nga min kulas ti patpatsyam. Iso nga rod ngagpada kami na disgrasya. Iso nga idyan nyo ti arak. Tapno mayadayo kayo iti disgrasya. Unan tay. Sana na maulit. Diyak kaya atin ti madisgrasya.
Kaya't ko pa iti agbyag. Ay na, kuharog! Saan adakis ti uminom iti arak? Nulakat saan analabas? Ngam sakbay na, kaya't may manakablaawan ni Leticia Prieto Anchieta, dita Itiage Isabela. Ala sigay! Didon, tinagibusan ti Sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika, ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Junreb. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kenda ito'y ng estasyon. Ayaman kami, titingkay panaganap.